Sadag. Napalabas, nabainan ni Laika, iti pinapanaw ni Albert daytoy, iti sangwanan na. Nagteptepel nga rod ti balasang, ket pinampanunot na langen nga amo na tinang pabain ken kuana. Iti panagawiden da Don Fausto ken Misty. Inlibak ti balasang ti pudno apan nakilangen ken kuana ni Albert. Kayat naapagtali na eden iti panunot ti amana, anasinged dalatta ken ni Albert. Kabayatan na, nadlaw ni Doña Caridad ti kinagagat ni Laika. Isu anakunana ken ni Simang, nga igiya na latta daytoy. Banag nga inaramid met ti baket. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. O anya, nalpas mo ka din ti aramidom ijay likodan? Dandanin, nana si Mang. Imayak la iminom. Mawawak nga minuna yan. Kasta aya. O ala nga rod, lepasam ha? Iti kasta, saan nga agungat ni senyora? Wan nana, mapanakon. Sige. Panagkunaak, awan ti agbalin aparikot ko kanilay ka. Talaga nga min anagagot. Nilay ka dayjay anya nga ta tinapasamak. Apay nga tana. Laika! Nana, si Mang. Apay balasang ko. Anyat napasamak. Ni Sir Albert, nana. Oy, Ha? di ka man naarte si Kalay ka. Parang rinabak ka lang, kung namlan anyan tinapasamak yan ka. Ay, apay aya balasang ko. Anyat ti inaramid kan ka ni Albert. Binutbutang nak, nana si Mang. Anya? Albert Barok. Masubsobra am samat ti mangrabrabak kan nilay ka. Nana si Mang, di ka ti sakit unay da jalay ka. Naartikit di launay Albert, amangan no saan anairwam itikas jay nilay ka. Iso adi mo kumamot sobraan. Madlaw ko kot nasingid kayo kan kuana, Nana si Mang. Masyanak ngamin kan kuana. Nang runa, kat naistorya na kanyak tinaglabasan na itibiyag. Nagubing anakapadas itikas jay. Nana si Mang. Iso ang mabalin ka di, Albert. Di mo ko maunay. Ang mga nuanyamot kit di ti mapasamak kan kuana. Jack may ka rin, Nana si Mang. Ngamin, naggana sa rabrabakan dayjay a babae. Amado, nasapa ka si Mangpat. Ay, mariknak ngamin kat nabanugag. Iso nga imbaga kini kumpadre nga umuna akon nga agawid. Anya ti kayat mo, ibagam tapay sa ganak. Awan, Caridad, kayat ko lang ti aginana. Awin gayam, ni Albert. Adda dita, saan mo tarimwar di anak ta? Kastaya. Nala, mapanak ijay siledtan. Payaban naktulangan numang rabi itayon. Wan, Amado. Itaman pa'y amakarik na iti bannog iti trabaho ni Amado. Saan matakas di asigod Ngambay-bay akman laangan. Diyako ni kaskaso. Tinapataga. Nasapa anagawin. Papa, kabayatan ti kaadak iti abroad. Adda ka di nagbalin a nobya ni Albert? Awan mo tinadakdakamat ni Amado. Apay ka di iha. Nadamag ko lang, Papa. Saan ngamin nga agistorya ni Albert? May papan kadagiti babae. Misty iha. Alangan mo't nga ibaganakan ka no bilang lang. Siyempre, di namat kaya't masakitan ka. Sa anak ang masakitan no bilang laang, Papa. Ngamin, amok asyak di ay ayatan ni Albert. Pagkunaam iha. I can feel it, Papa. The way he looks at me. The way he touches me.
Mariknak nga gayat kanyak ni Albert. Oh, di ka nasayat no kasta. Ay na, no saan kayo kumangagad atal pailaeng? Kasayatan ko man nagkalay sa kayon. Papa, Wan, iha. No kumatagpada kayo na nakaturbos. Kasayatan nagkalay sa kayon. Balasang ko, kaguram ka din ni Senyorito Albert. Jak tumabali na guraan ti amo. Nana si Mang. Ay na, talaga nga bin asutil dayjay. Iso asaan mula kuman nga ikaskaso, ha? Nana, Hangam, kas itinakon-akon kan ka. Nasingpet ni Albert. Nalabit nga iso akas ti aramiden na. Gaputa din na malipatan ti panang tungpam kan kwa na ija ospital. ha? Amo yun? Nana si Mang? Naistoryanan kanyak ti amin, balasang ko. Nana, Kat patsak mo ta saan mo nga inggagara dayjay. Saan na ya? talaga saan? Jak ngamin nalapdan ti bagik idi. Naklaatak, Nana. Basta ti makunak. Pakitaam itinasayaat ni Albert. Kat uray po utam. Agbaliw tumatla ang titrato na kan ka. Sardengan na kanton asot sotilan. At nakadi masapul mo, iho. Kahit pula nga mamuan, nanya talaga ti plano yung papa. Anya plano? Papa, sa anak mo't ama agad. Masirok ko. At dati plano yung ni Sir Fausto. Intulagdak ka di ka ni Misty. Ne. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Albert, iho. Ikagkagumakatong palon ti amin na kayat yu, papa. Ngam no maamuak nga dagayam tulagan nyo kada Sir Fausto. Diya ako na mo, nanya ti saritaan. Albert. Nasaysayat lang na maamuan nyo ang nasapsapa. Tanod daman bilang panggapyo. Saan nyo langan apatuluyan? Oh, nagsapa ka mata na nakasukat iha. Adan sakit na patagapagnama. Nabayag nga wanak dito Pilipinas, Papa. Kaya't kumutati agpa siya. Agmay saka. Kuyugan kalagan iha. Di ka nagtaktak, Papa. Planok ti mapan iti ayan datito, Amado. Tagpakuyog akin ni Albert. Kastaya. Wan, Papa. Iso nga rod anasapa ak anagrupot. Kaya't ko ti masapa mo't amakagtang ijay. Tapno maikan mo't ni Albert iti oras na ngagsagana. No kasta saan nga mo ni Albert nga awisam? Saan, Papa? Aya. Alang nga rodan. Agtignay kan iha. Kat agandad ka iti ipapan mo ijay. Kuna ni Nana si Mang. Anas kan amadalusan ana imbag dagitoy. Saan ka nung ngamin nakayat dagiti amo mi anarugit dagitoy. Nas ka na saya atat ti trabaho. Ama ano ikatandak. Sayang ti oportunidad. Sapay nagrigat tagsapuli ti trabaho. Nangro na kanya. Ta menor de edadak pailaan. Iso. Ada tao. Ada agbasbasar. Laika, sikaman lang ti mapan mangkita no asino ti simbangpet. Wan! Nana si Mang! Ha? Oh! Anya pa'y lagar aramidam. Apay adi ka pa'y laaglisi, tasumra ka. Pasensya kayon, ma'am. Ni Albert, Ada di taunag, ma'am. Ay, una yan. Nagtangigan dahil siya babae. Sobra. Albert, iho. Albert. Albert.
Mabit lang, mama. Apay, mama. Iho, orno sa monte bagim. Adda dita ni Misty. Ha? Panagkunak kat adda na patag-agagaran na kan ka. Alaan, iho. Orno sam ti bagim. Don't tell me, adi na kuyugan, Albert. Itaman laangan nga kuyog ta. Nabaya ka nagnaadak iti abroad? Misty. Oo, apay. Di na ka di kayat akuyugan? Alan iho, kuyuga mo ni Misty. Ang mga numayaw awan day ta, tanabayag asan anagyan di ti lugar tayo. Wanmat nga min, Albert. Alang arad. Mabit lang tagdigusak. Naimbag man iha, tanapanunot mo nga umay dagasan ni Albert. Siyempre, mat atito. Awan mat ti sabali akasiningad ko dito, no saan ani Albert. Kasta ka di. Wan, tito. Nasaya day ta. Awan kayam. Naka-enroll ka ka din. Wan, tito Amado. Agadalakmat iti universidad nga ayan ni Albert. Anyat makunam, Amado. Apay ang nagsanaay ka? Addang amin pakadanagak, karidad. Anya day ta? Addan ako na kanyak ni Albert iti rabi. Anya day ta? Jak kanureba nga pakibyangan ti personal labiyag na. Kat iti kanito amaamuan na nga itultulag ko kini Misty. Pagbabawyak kano dayta. Anya? Dayta ti agpaiso. Iso ang madanaganak. Amangan no adarumso aparikot. Gapo iti nakunana. Balasan ko. Anyang pampanunutem. Awan, nana si Man. Di ka agbabain, ah? Ibagam kanyak. Ibilang nakkas inam. Ha? Pasensyakan, no naipalagip ko manin kan kaday di inam. Kaya't ko laang mati makatulong. Mabalin nga ibagam kanyak, no anyaman ti marikriknam. Pampanunutag laang ti umadanin apa nagsisarat, nana. Ha? Abay, nag-enroll ka kadi? Saan pa'y? Tawan pa'y maturnong ko. Isong aruda si Mraka kas babaunan. Takayat ko ti makaurnong, barang makaadalak manan inton sumaro na tawan. Ammom, mariknak ti panagporsigim balasang ko. Kat maragsakanak iti kasta akababalin mo. Nana, No anyan tuman ti maitulong ko, saan ka amabain amang ibaga kanyak, ha? Total, agmay-may sa aklaangen nga agbibiyag. Awan ti pamilyak. Iso tulungan ka. agpaiso? Nana si Mang? Wen, balasang ko. Ikarikken ka dayta. Mapankalangan ni Jubalay Dan. Agkita tayo dyan. Mapainak sa brad. Ang rona iti amang. Awan ni ni Papa. Sigurado kami na makumikom dahi dyan. Albert, Alaan, Brad. Mapan ka ni Jubalay. Tap na adang pambar kong agsublin ni Jay. ha? Apay ngami. Ayan mo ya. Di ka ko man nagdamag pa Dan. Basta mapan ka ni Jay, ha? O sige, sikat di makam mo. Okay nga, Rod. Bye! Na yung paglakit din. Tada ni Jay. Ada pambar ko. Albert, oh my God, mapantay iti day di abanda. Misty. Pasensya ka na. Ngam, atas nga ilig ka balay. Ha? Baliwan tanto langin tagpasya. Nas ka na makawid ako ni Jubalay. Day tagayam ti pakadanagang panyero. Juan Panyero,
Amangan no addan turumso aparikot. Inton ibagatan kadakwada ti amin. Kinunakmatan kan ka. Awan ti parikot iti anak ko. Nalawag nga iti lang anak mo ti ayan ti parikot, Panyero. Panyero. Ang sapay la kumata mapunas da ita parikot. Babaan ka ni Misty nga anak ko. Nang runagat ko na namat anak karo ti iliw kon kuana ni Albert. Dayta pa ing harod ti may sa apakaburbur tsaak, Panyero. Nupudno ti kinuna ni Misty. Apay nga rod akas jay ti imbaga kanyak ni Albert. Anya nga ta ti agpaiso. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre. Nagulbod kanyak ti anak ko. Sana kasta, kumpadre. Awan ti imbagak akasta. Barok? Anyaya ti gagaram ka ni Albert? Ma'am Caridad, adda nga min napatag nga aramidan mi. Inawaga kon, kat ko na nang umayak dito balayo. Kasta ka di? Uwan, ma'am. Adda nga min espesyal asa nga ilimi? Kat iso ti kinuyog ni Albert. Iso amas daawak ta kunam a pinaumay na ka dito'y balay. Sa anak nga gulolbod, ma'am. Pudno ti bagbagak. Patsendak ko, ma. Diyakam mo, ngamtap no makasigurado ak. Mabiit laang taawagak ti anak ko. Da kayo ti makamo. Ha? Oh, apay. Anya ti mapaspasamakan ka? Dan? Anya ti mapaspasamak ken ni Dan. Anya met ti mabisto ni Doña Caridad iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nagdanag ni Caridad, idinangeg na anagikis ni Laika. Napan nga rod adagos da ito'y iti ayan ti balasang, tapno amon na noan niya tinapasamak. Iti pan nakisarita ni Albert iti amana. Imbaga da ito'y adi nalakit di magustuhan no intulag na da ito'y ken ni Misty. Banag anagdanagan ti Don. Inyuman met ni Don Amado ti amin ken ni Don Fausto. Ngem na kuna tinaud-udi, akabalan ni Misty nga ipamuspusan ti amin. Ngem san lataan na punas ti panagdanag ni Don Amado. Kabayatan na, napan ni Dan iti mansyon da Albert, ket nakasarita na ti inada itoy. Itagagayam, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Adda nga min espesyal asa nga ilimi? Kat iso ti kinuyog ni Albert. Iso amas daawak ta kunam a pinaumay na ka dito'y balay. Sa anak nga gulolbod, ma'am. Pudno ti bagbagak. Patsendak ko, ma. Diyakam mo, ngamtap no makasigurado ak. Mabiit lang taawagak ti anak ko. Da kayo ti makamo, ma. Ha? Oh, apay? Anya ti mapaspasamakan ka, Dan? Kuwang amin, ma'am. Apay akit kita ang matlatan ni Laika. Ha? Laika? One, ni Laika, ti kabarbaro abbabao nandito'y mansyon. Jak lakit di agbidot, ma'am. Iso dayjay. Ti anya? Awan, ma'am. Dan, nailawan kan. Ibagamon no anya ti maipapan kan ni Laika. Aday ka, Misty. Naitulod kan dito balayo. Kaano nga ron apatuluyan tatag pa siya? No, adawayak. Awagan kan to. Sigurado ka? Basta, makitan to, Misty. Albert, kaya't ko ti sigurado asungbat. Misty, please. Dumsag ka ko man.
Tama nga nagurura yung tisang ilik iti balay. Ha? Okay. Basta awagan na ka. Wen, Misty. Ikarik. Okay nga rod. Agan nagkaiti pa nagmaneho, man. Wen, agyaman na. Sige. Napanan. Asino nga taaya day chay asa nga ili na ako na na. Nakadkadlaw alumikliklik laang ni Albert. Playing hard to get, huh? Okay. Para makita. Laika, Senyora, ada ka di pangibaunan nyo kanyak? adala kayat ko akumpirmaan kan ka. Anya dayta, senyora. Agpaiso ka di adandani na ka na disgrasya ni Albert nga anak ko. Ibagam kanyak ti agpaiso. Pudno ka di. San na nga ingagara, senyora? Tila ang damdamagak ti song batam. Awanan ti sabali, Laika. Apay bagam ka ni Mama. Dan. Pasensya ka, Albert. Diya akong nakapaglipak itay. Kanailaw anak, apama na nakitak tayo diya babae. Ket, anya ti ko na ni Mama. Kinasarita na tayo diya babae. Ayan mo na ya. Tanda niya akong makasangpot dita, Dan. Karatingam ko ma, Albert. Matanagan akong dito eh. Ang mga nonya ti aramida ni Mama. Sige. Sana bali ta si Dirga kon. Kauawag lao na ti anak ko, Panyero. Impaka mo na tinagbanagan ti pagnada ka ni Albert nga anak mo. Apay, kumpadre. Nalpasan ti pagnada? Sigun ko ni Misty. Damo pa'y lugar na pananda. Kalat ang nagawi sa ni Albert nga agawid. Tada ka no sa nga ili na ijay mansyon nyo. Aniya? Asino ti sa nga ili di anak mo, Panyero? Awan ti amok, Fausto. Awan mati amok amap-mapan ijay balay. Tapno sa nga ilyen na. Likliklikan ka din ni Albert ti anak ko, Panyero. Ne, jaka mo, Panyero. Awan ti amok. Diyak kaya't amadaan tayo ti susik. Isosapay lakuma. Tasaanin adumakkel ti parikot. Inungtan na ka din ni Senyora, Laika. San mat, nana si Mang? Iso na laang ta nakaporpormal, bayat akasarsarita na. Ay, kasano ngamin, anaamuan na. Panagkunaket, gapoy ti sa nga ili ni Senyorito Albert, nana. Ha? Ni Dan? Uwan, nana. Kadwa ngamin ni Senyorito Albert iji ospital day di alalaki. Sapay lako mga rod, taawan ti rumso aparikot. Ha? Apay? Adda ka din na aramid ko, amadi? Awan matkit di balasang ko. Iso na laeng, taamangan no agbalin manen nga isyo da ito'y. Oh, apay anagawid ka, Papa. Kunak numakumikom kayo kini Tito Amado. Diyak ngamin magustuhan tinamuakken ka, iha. Nga anya, Papa. Tinapasamak iti pagnayo ka ni Albert. Papa, anya ka kadi. Awan anyaman na day chay. Okay lang. Diyak magustuhan ti kasjay. Anya ti panagkunaken ka day jay Albert. Ay ayam adi baterya. Come on, Papa. Please, calm down. Di ka kumaagpungtot. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Sa anak ang nagreklamo. Nga oray saan kami ang nagbayag ang nagkuyog. Ngamin, jak kaya't ako naan na ademandingak unay. Iha. Bay am asyak ti makaamu iti amin, Papa.
Kabailak da ito'y. Malagi pulakat nga rodan, tinakuna ni Amado. Nga anya, papa. Ada ka nun nasawkin ko ni Albert. Ngam sigun ka. Kuna makailiw na kaunay ni Albert. Dahita ti agpaiso, papa. Sigurado ka. Wan, padyan na ko ma. Apay nga ron, nakasla na patpatagtis ang aili na ngamsi ka. Papa, adamot bidot ko. Saan ko ngamin nga ini-schedule ti iruruar mi? Amangan mat no adan sigod a commitment ni Albert. Kasta lang ang dayta, papa. No big deal. Apay adi mo imbagbaga kanyak ti may papan iti dayta abanag, Albert. Apay lang, mama. Naurnos ko mo ta. Alangan mo tataktakan kayo pa. Kinabalak mo't ngayon urnos. Iso adya ko nimbaga kada kayo. Albert, iho. Ti kayat ko, maamwak ti amin ang mapaspasamakan ka. Mama, nahustuhan akong ititawan. Diyak mo't kaya mariribok kayo pailaan ka po kanya. Albert, Isa please ko, mama. Saan tayo napadakkilan dito abanag? ngala. Ngam pangasim ko ma, iho. Iti sumaro no, pakamu anak, no anyaman ti mapasamakan ka. Brad, pasensya ka na. Jaking gagara. Narigat mo't ngamin no, aglibakak pailaan ka ni mamam. Ala, bayamon. Sana balin dan. Ito importante, naurnos mo't lang. Nakapagpalawag akong ka ni mama. Saan anagungay? Saan, Matt? Nga mo. Na may kanto man ng DJ Tugundaway. Kasarita nakto, may papaditi day tabanag. Brad, sorry ah. Lipata mo kunak, Matt. Kasano nga ron? Mabalin ka ding agawid akon. Saan pa'y? Naskan nagkuyog taro mo. Itikas na. Saan ang mabisto ang nagpambarak laing? Aguray ka man, Brad. Asino nga min ayat ikadwam itay? Di mo damagan. Mabit lang tagpakada ka ni mama. Kalpasan na. Agkuyog ta na rumuar. Simang, jak kayat nga agulbod ka. Maipapanitian niya, senyora. Adda ka di ammom maipapan iti dandanipan na kadisgrasya ni Albert, kanilay ka? Kinapudno na, senyora. Naamaklangan dayta, idiaddan dito'y nilay ka. Nadlaw ko ngamin tinakaro apan ang sutsutil ni senyorito kankwana. Iso a pinagpudnok ni senyorito. Apay nga ro dadi mo imbagbaga kanyak, Simang? Kwa senyora, amok ngamin nga adu ti pakakumikuman nyo. Kan may sa, awan matan ti parikot, saan ka di? Pudno. Awanan ti parikot, ta saan mat ana disgrasya ni Albert nilay ka. Ngam ka sa nun, no. Kasanon no anya, senyora. Kwa, awan, Simang. Ala, lipatamon tinaybagak. Basta ti kayat ko, bantayam latta nilay ka. Ipanyero Fausto. Ang mga numadipay lang tinamnam na. Nga po'y tinapasamag iti pagnadamistikin Albert. Makamuditan. Sung bataklatan. Panyero! Panyero, kumusta ka ditan? Pasensya ka, no pinanawan ka ditan, ha? Ha? Nagdanagak nga minute anak ko. Iso nagawid ah. Oh, anya, kumusta ka ditan? Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak dito, kumpadre. Awan gayam, ni Misty, kumusta? Okay lang, kumpadre. Naragsak ti anak ko. Ha? Dahil tadi agpreso. Isong nga ruta naragsak aklata para iti anak ko.
Kumpadre, pasensya ka na. Hindi kagdanag. Ipasigurado ka maurnos daytoy. Ikarik dayta. Nana, si Mang. Anya timbaga ni Senyora. Kagura na ka di. Amangan mo't no papanawon na kun kas babaunan. Saan kumamot Tamasapol ko dayto at trabaho. Ay nalay ka, di kagdanag. Saan da ka papanawan? Ha? Agpaiso? Sigurado kayo? Agtalag ka kanyak, balasang ko. Saan da ka apapanawan? Nana, si Mang. Talaga akas jay laang ni Senyora. Ang masigurado. Awanin kan kwa na dayjay. Na nagpalawagan ni Albert. Ni Senyor dayjay. Ala, kartingham. Ingkalukatan ti gate. Nabanan ni Albert. Apay a pinalubos ang arimwar. Jakmat amo nga dagayam pakasapulam kat kwa na. Apay ayang amin, anya tinapasamak. Asino ti sangaili ni Albert ngay may dito'y balay? Pagsalsaludsudan ka. Asino ti sangaili ni Albert, kunak? Ni Dan. Nagkuyog Dan arimor. Anyan. Gapulang iti dayja adan? Saanan nga inikkan ni Albert iti importansya ni Misty? Apay ngamin, amado. Anya ayati kayat mo asawan. Rumbeng kumangaging gayta. Agkuy-kuyog da paylaeng kini Misty. Ngem gapo iti dayjay adan. Napaayan ti amin. Amom Albert, nukunam anapintas met ti anak ti kumpadre ni Papam. Apay anas ken aliklikam. Si kamot, Brad. Amo mo tadyak kayat ngay maniobra ni Papa ti biyag ko. Ha? No manugot ak iti kayat na. Kaslain tulok ko matan. Ngay isuntimang manipulay ti biyag ko. Banag kasana rumbang nga mapasamak. Kasanon no ipilit ni Papam ti kayat na? Daytan ti jak itulok. Kasanon no ilaksid na ka? No di mo tong palen ti kayat na? Napanunot kumutla ang dayjay, Brad. Iso apanag ko na. Nasken apanunutem pay nga umuna. No anya ti ibu nga ti amin. Sakbay nga agdesisyon ka. Nay, adda nagsardeng alugan iti batog. Kitaak man no asino? Amangan no nagsublin ni Albert. Ni Ma'am Misty matgayam. Dayjayan, dimsaagan itilugan na. Ay, naimbag, tada ti hardinero anang sabat kan kwa na. Ay nakababain kat kuman no awan. Nana, si Mang. Laika, ay naimbag ta inasit ganak. Adda ni Ma'am Misty. Nana? No kasano ti panangasikasom kadagiti amo ta. Kastamot lang ti rumbeng at ratom kan ni Ma'am Misty, ha? Kasta ngamin ti kayat da Senyora. Misty, iha? Naimbag ta imay kamotlaang ditoy. Kauray apagbiit kayo lang nga nagkuyog ka ni Albert, itay bigat. Awan matlang amin ti aramidag ijay balay, tita Caridad. Impagarup ko no adan dito ni Albert. Ngam awan sapay matlang. Tawan matilugan nga aramatin na ijay garay. Saan pa'y nga ruda nagsubli, manipod rimwarda kan ni Dan. Dan? Tigayam na, iha. Ngam sana balit awagak. Ibagak nga adda ka, tapno agawidan na. Mabit lang, Misty. Sige lang, tita. Nilakit didan anak kasaritak ijay universidad ti kadwa ni Albert. Nasingid dagayam at talaga. Husto nga rin tinaramid ko. Api na kita ak itinasaya at dayjay adan. Amok. Adan to pa kairanudak iti dayjay at tao.
Naimbag nga oras yun, ma'am. Nang yagak iti mainom. O, idi lang dita. One, ma'am. No, adapay masapol yo. Paaya ba? No. Saan ka pa'y, apo mano? Agyan ka pa'y laang dito'y. Ha? Dito'y ka pa'y. Taadda na patag nga ibagakan ka. Anya ti panggap ni Misty ken ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti met direksyon ken musika. June Ributazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay